Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kisang bahalang berkentup ya ke KSU, FKGGP, HNYF berkiwai gila pelong ya ke jing syong kelain bungor hasaulat lat weitang nongstoin West Khasi Hills. Ban penpau ya ke jing persya halor ke jing penslem jong ke sorkar. Ban pentrikam ya ke inalain permit berkiwai ha ke jela. Lak ban kedau bagi kisang bahalang gila pelong ya ke jing syong kelain bungor hakaleng ke jela kentup akan nong bak shlong ha ke segi palai. Kini kisang bahalang gila penpau bagi sedang ban pen kare ke JK ban dawa ban pen trekam no mardor ya ke ILP apo ke jela bat kumjuru ban pen bor ya ke sorkar bagan pen trekam marmar ya ke kerdop kenra bender hakeleng ke jela ngasugwa ban pesngau WP badan ki baya lambak la ki boong ba ki sauseng ki hinyau seng ya ke ILP ki kenran din hau arajar khat lai Henry maki ki di ban perkhat kini ban perkhat sama ki ba le homework swa wat swa ke history jong ka ILP hang ni po jela Meghalaya Henry ngalong EP ba kita ki jing ki osnem 1987 2001 but 2013 kimdei ki bala pulam na kiseng balang Henry kadai na kata ka willpower lan ni kata ka jingmon jang ka sorkar namar ki sorkar na do tu kapor hadu kani ka khlemat ka bamenta kimdon kata ka jingkwa ban penteri kam me ka ILP nomor ka ILP ka nomor aji mentoy yaki simet penban ka wara aji mentoy penban tang yaki kop siliang gisem siliang ka wara aji mentoy tang yaki khun kasi khun khara ba yaki je benreu garo kiba bakin song sngan hala ka jong ga brief nyutrap nomor balateri sitom ka sorkar Manipur ban penhun yo pajba hapo Manipur ka sorkar pedeng ka ILP ya ka Manipur yang ipat kamai belayaki na do usnam kat kendai sebab prabusan balai kadai namar kajing bemkit khia kajing bemkit kli ki sorkar om tang ni ka sorkar pamenta hendrik ti sorkar ki balalek ki bala sedang na do usnam kat kendai sebab nyupu ar berkemta terter yang inya keran sepang ni ka kitin kasih bekenrung ka khenit ka bapra balai ngidawa halu kata-kata ba kata kitin kasih kadai benyorung ka khenit ka bapra lani kata ke schedule kadai kata ka khenit hakabala penrung yaki kitin kiba kampau kiba kamon sakhamat om tang haka jingbon jigi brieu kiba bakaran ya kata ka kitin ndre kiba hakabai dei berkejing no senyang hakaliang ka tho katar kata ka kitin kajing penmi ki kot kajing penmi ki articles bat komta terter ka kasi auto society nado kisnam kat kandai spa nyo pau kala dawa badiban penrung no ya ka kitin kasi hapo ke schedule namar ngiladon khatsan lakngut ki bakaran ye ka kitin kasi bal kita ki bakaran ye kitin kasi ki shong shonong hapo Meghalaya kidan ha Assam kidan ha Manipur Mizoram bat ha Tripura ye ka kitin kasi la itu ka Kolkata University na do ustam khat khandai spa bat ye ka kitin kasi ni kong ha bagi itu tang hapo ke entrance jong ka PU house dam khat khandai spa igwei kila penrung hado ka university level hado graduation level bal ustam khat khandai spa sa hupra ka Guwahati University ru kala itu ya ka kitin kasi mentangi puli hadu PhD ni hikai hadu ka PhD ikot kisla la tho la bunjat ngila balong ba ka kitin kasi jungi karuspa haboro kiliang ladang ambak lagi dengan ba arfu artli ki kitin apo ka schedule kidan ki kitin ki badan apo ka schedule ru dang bon nong karan ki kas ka kitin kasi dang bon ki jing tho jing tar ka kitin kasi hendrai balai kita ki kitin pada kiyo bandrung ka schedule kadau bakirung aki sidul kadai nakadaw ka political will lani kata ka jingmon jinginong mi khamat nado ki MP hado ki minister sapo ka jela bandawa ban penrung ya ka ketian apo ka khendit ka bapra hendring UI baka sorkar ka jungi ka kadang pa resolution dang hadu menta batang kawai ka resolution ban penrung ya ka ketian kasi hapo ka 8 schedule ka entry ban exit point kadai ka kendon jong Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 katkum ki kendon jong ni ka MRSSA ka mangikot lengkot ka ong ba haman lagi jaka ki barung bami ki brieu dai ban penyang de kita ki kerdop ban pej ban pen register ki brieu ki barung ban monitor syai ki lek syai ki wan ban monitor ru ban pen tikena ru bakin mi onda kiladap kakam ke jam kini po Meghalaya Henry kini ki entry exit point sungi
Manadu arajar kan riau hadu menta dan menu-menu besim kia. Dari tak hadu laiki korek mangi. Nagapor sekapor hadu kiseng balang hadu kipardo para senam kajak penriu berokawai. Bagi sedang man peniang. Ya kita kisiing kisuru jom kita kerdop. Balada hapok handriu pausngi. Kumba kalaong ke sorkar do baka penmi atau kentien ban pendep no ek entry exit point ningkong swa ha umling kemun ngimban si ngin hap peniang biang sa sisien ya kita ki kerdop benyada ya la kajong kari baka jak penriu namar kanong nyepi baka jalan Meghalaya baka jak penriu kasi kala syarif kala syale bi ijat hagi poi ai sisngi hagi thap ki dap ki belalek kat baman man kenyat ya kari baka jak penriu ki thok ki jak jing thok ki baharukom persyak ke jap beriu ke jungi berkamtam ya ke seng ke jungi ke kasih students union ngidon kam hang ni po jalan Meghalaya benginya teli ke wei lari ki minister ki mi syakamat lari ki politicians ki mi syakamat ban yang dam ta kari ke jap beriu mangirung ide ban mi lari ki syak tambor ki perdok parasam jungi ki langpi perdok parasam lepo Jainti Hills na Riboy district na Southwest na East Coast Hills udai ban wan lada syak tambor si po block 1 po Jainti Hills ki samla nang ni nang Stone West Coast Hills ru ide ban lek kembali kimi zu mengiru ngin hab ban lek kunta kimi kita ki jai penriu ki bawan buhai senang na Bangladesh kendai penyongut ki lek ban ai goi ke petition show chief minister ki ong hana kenno ki Bengali bagi dai kita ki minority hang ni po Meghalaya ai ki ke minority status ngalong ibi parado parasnam bakat kum ka census arajar khatway Kaketian ke behek pak tam kinong keren kadai ke Hindi kaketian ke behek pak tam baar ke behek pak tam kinong keren kadai ke Bangla manu bakran kaketian Bangla kidai ke Bengali kidon la kajong gejela hapo West Bengal kidon kilapan kala jela la jongru ya ke Tripura bat kila kurup marsiteng ya ke Assam kidon la kajong ke Riru ke Bangladesh ya gitu ki kendai penyungut ki Bengali ki bapan ke minority status kani ke kubur ke bang kuak pas ngau syaki pilaya bon pak yang India pimton kam minority status lala pi kuak minority status kelet pai syapo selhat apo Bangladesh basadawa minority status napo ka Sheikh Hasina ke prime minister juga Bangladesh para do parasnam berpenkut ya kani ke jingkeran ke jonga kuak pas ngau api bakani ke de jinga penbet nakaliang ke Central Executive Council juga kasih Students Union Usam lalu syai nyota ulah syak peniap hapo icamati namar bengnya pelong kita ki street corner meeting si bengi lasdang nadu war hajar kat kendai benai Disember bengi let keleng gisnong kita ban pensutu ikpat ba ye ki jingma jong ka si but ye ka jing don kam jong ka ILP ha icamati ngila sabam ki ginang perkat ki om bagi ladep the om pejak yangi Henry em Kamen siam jeng pordok parasnam jeng dekot kaki isu kadai kamen siam ka basenrang kata langjor ka syasyo kata langjor ka jeng spun benyang benyap lam dari bagajat penriu pordok parasnam ngan penbena api bagi mut banginem no chon penyak street corner meetings bagi lada penyap yoi dekot jengi bagi lada penmensawi ki pungut ki dekot jeng kaki isu sora circle henreng nganong api bagani kalong jeng penbena balada labiang kapor kalasya kani kelam ke borok kelas sedang banja ngin sedang biang ki street corner meetings bat ki jo ki jaka ki pengilalet lerde hi chamati asalang ne he airu ngin let ban pelong ke jengelang klem ting bat nganong epi pordo parasnam bahata kapor tolong ki balakre